익숙해. 새싸자기. 새싸자기. For tomorrow, we don't have excuse. Tomorrow, we come to win. PSM not win this team a long time ago, but tomorrow we want to change the history. Lagi tentunya dengan Barry Liga 1 di mana ada super big match pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persija Jakarta. Anda lihat di mana PSM Makassar sudah tiba di Stadion Kapten Iwayan Dita Gianyar Bali dan ini menjadi venue yang dimainkan tentunya oleh PSM Makassar untuk menjamu Persija Jakarta. Waalaikumsalam. Kalau kita mau sesuatu di sini, kita harus berikan intensitas, lebih intens dari mereka teman-teman, ya. Intensitas yang akan bawa hasil kita pertandingan ini. And the best way for we can be intense, behind and be focused is start now on the warm-up. Cara terbaik untuk dapatkan intensitas itu adalah pemanasan dengan bagus. Okay? If we want to make a good game, we need to make a good warm-up. Pemanasan focus, be aggressive, be intense, fokus, agresif dan intens. Is hot. Prioritaskan. Is hot. If we make a warm-up lazy, we're going to start the game lazy. Pemanasan guys. Memang panas di luar sana. Kalau kalian malas-malasan keluar, akan kita bawa itu seperti ini pertandingan. If we want to start the match with a good feeling, with a good attitude, we must show this good attitude on the warm-up. Mulai dari pemanasan, attitude bagus. Kita akan bawa. Oke, guys. Make good warm-up. Come on. Okay. PSM Makassar. Ayo.
Try to look the option more near of you. Try to play. Don't be afraid, guys. If you want something more in the end of the season, guys, we need to win today. Because long time we're not winning. We need to fight, guys. Fight with this. You remember first training of the week? Kawegoa. You saw the supporters. Kalian lihat supporter. These guys and other guys are waiting that the team play on Sulawesi. Supporter ini nunggu. Sudah lama nunggu kita main di Sulawesi. And the history showed us that last time for Liga 1 that PSM Makassar won was 30 April 2017 for Liga 1. Ini terakhir kali kita menang lawan Persija. Dan supporter mau itu kita rubah catatan itu, guys. Believe in your teammates. Believe in your skills. Percaya sama kemampuan kalian. And how we can do it to be better than them. Bagaimana kalian How we can do it. Bagaimana? Be focused. In the 90 minutes, in the extra time, in the ball, when the ball go out, when is a free kick, when is a corner. Free kick, corner, bola keluar. Jangan palingkan badan kalian. Be aggressive and intense. Be alive. Feel alive. Jadi satu tim, guys. You make what you love. Kalian kerjakan pekerjaan kalian. Many million of people want to be in your position. Banyak orang di luar sana mau jadi di tempat We have the pleasure to do what we love. Kalian punya kesempatan ini untuk lakukan hal yang kalian cintai. You want to change the history? No. Diberi kekuatan, Amin. keselamatan, Amin. insyaallah diberi kemenangan. Amin. Berdoa, dimulai. Selesai. Pemirsa di penjuru Nusantara, inilah dia PSM Makassar menghadapi Persija Jakarta. Selamat sore buat Anda pemirsa yang berada di Makassar, berada di Jakarta. Pertemuan PSM Makassar dan juga Persija Jakarta di Pulau Bali, tepatnya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali.
2024, 2025 dan Persija Jakarta. Untuk kedua tim yang sudah bertanding dengan totalitas dan menjunjung tinggi. Guys, ice bed dulu guys. I speak, huh? I win. I speak. Ya. Mission complete. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih akhirnya ya Allah. 나이스 게 sisa lagi. Bos. Manggandi? Mangangka. After that, we can score.